Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kristalna kuhinja i u naš novi video recept. Danas sa vama delimo recept za jedan eurokrem kolač ili kocke, kako god želite da ih nazovete. Za fil bit će vam potrebno 3 pudinga od vanile, 1 vanilin šećer, 100 g običnog kristala šećera, 300 ml slatke pavlake, bit će vam potrebno, ovdje imam 400 g eurokrema, otprilike 4-5 kašika belog, 4-5 kašika crnog eurokrema, možete koji god volite, i 1 litra mlijeka. Ovo nam je potrebno za film, a u opisu videa možete vidjeti tačno sve sastojke koje su nam potrebne za fil, za koru i za ukrašavanje. Tako da možemo da krenemo, a dok bude pravila ja ću vama govoriti kako koje sastojke dodajem i koja je gramaža. Za početak stavit ću nekih 600-700 ml mlijeka da se kuva. Tu ću dodati 100 g šećera i 1 vanilin šećer. Ja obično uvek dodajem aromu vanile, ali možete dodati vanilin šećer ili ne morate uopšte dodavati ni aromu vanile ni vanilin šećer. Ja volim samo da pojačam malo ukus. To ću da promešam i ostavim da se kuva. Potom, dok se mlijeko kuva, razmutit ću puding sa mlijekom. Ako nemate vanilin puding, možete iskoristiti puding od slatke pavlake ako imate. Ako nemate, onda najbolje da kupite od vanile. I potom ću dodavati malo po malo mlijeka koje mi je ostalo. I sada jednostavno ću da skuvam puding. Evo, odmah je zgusnuo se i sklanjam sa vatre. Kako bi vam se odmah puding zgusnuo, morate da sačekate da skroz mlijeko onako krene da se diže iz šerpe, onako da raste. Tako da odmah tad sklonite s vatre, smanjite skroz šporet i dodajte puding razmućen i onda nećete imati onako, ne može vam zagorati zato što se on odmah ovako zgusti i bude i lepe boje i nije zagoreo i baš onako lep i ukusan. Ovo ostavljam da se hladi u frižider, pokrit ću sa folijom i staviti u neku drugu činiju, zato što da bi mi se pre ohladio, a za to vrijeme ću da pripremim koru. Potom za biskvit, odnosno koru, bit će nam potreban 1 prašak za pecivo, 3 kašike šećera, 3 kašike mlevene plazme ili ovako sa malim komadićima. Možete i skroz sa mlevenu, ali ja više volim ovako malo da se osjeti. 3 kašike kakao, 1 kašika ulja, 3 jajeta, 3 kašike brašna, još će nam biti potrebne 3 kašike mlijeka. Pa možemo da krenemo. Za početak umutit ću jaja. Jaja ću mutiti tako što postepeno dodajem šećer. Sam jaja umutila ovako penasto, dodat ću 3 kašike mlijeka. Potom, kada umutim sa mlijekom, dodajem ulje.
Potom dodajem 3 kašike brašna, 3 kašike kakao praha, prašak za pecivo jedan, i potom nastavljam da mutim, ali na najmanjoj brzini. I potom dodajem plazmu. Umjesto plazme možete dodati mlevene orahe, lešnike, neki drugi keks, šta god. I to ću samo ovako promešati, ali neću mutiti. I potom ću sve ovako sa špatulom dodatno da sjedinim. I evo kako to izgleda. Ovdje imam pleh koji sam obložila pek papirom, dimenzija 17x27, ali možete koristiti koji god drugi pleh imate sličnih dimenzija. Ne moraju biti tačno ove, ili možete koristiti okrugli kalup. Revno sam uključila da se zagreje na 200 stepeni. Tačnu minutažu ću vam reći kada bude gotov, nekih 20 minuta. Neće trebati više, ali opet sve vam zavisi od revne. Skoro sam pekla 20 minuta na 200 stepeni, potom ću da prelijem sa mlekom, imam 150 ml, dok je još ovako topao, hladnim mlekom. Možete koristiti i čokoladno mleko, Nesquik i ovo obično mleko, kada pomešate kako god. Ja najviše volim ovako sa običnim mlekom. Ostavljam sa strane dok to lepo ne upijem. Potom umutit ću 300 ml slatke pavlake. Ova je slatka pavlaka koju dodajem u fil. Prvo ću da ovaj fil malo sa mikserom doradim. I potom dodajem umućenu pavlaku postepeno. Potom ovako umućen fil podelit ću na 2 jednaka dijela i razdvojiti. Potom u jedan deo ću dodati beli eurokrem, u drugi ću dodati crni eurokrem. Sad ću to lepo sve da izmutim. Potom možete da stavite prvo crni fil pa beli, možete staviti i obrnuto kako god želite. Ja ću da stavim prvo crni.
Potom od gore ću staviti beli fil. Potom ostavljam u frižider par sati, može i preko noći, kako god. Ja najviše volim da prekrijem sa ovako kesom za zamrzivač, pocepam je i prekrijem, ali može i sa onom folijom, ali eto ja uvek sa ovim, odnosno obično kad imam. I vidimo se kada bude odstojao i kada se bude dobro stegao. I evo, dragi prijatelji, kako izgleda kolač. Nisam ukrašavala od gore sa šlagom, odnosno slatkom pavlakom. Iskoristila sam samo ovaj beli fil i malo ga ukrasila sa viljuškom, kao što ste mogli da vidite. Stegao je se baš kako treba. Najbolje je da ostavite preko noći u frižideru, ali možete i na 2-3 sata. Vidjet ćete i sami koliko želite da vam bude stegnut. Nadam se da vam se svidio ovaj video recept. Ako jeste, obavezno mi ostavite jedan like, prijavite se na kanal potpuno besplatno i nadam se da se družimo u nekom sljedećem videu. Do tad, družimo se u komentarima, pišite mi kada isprobate ovaj recept i ja vas mnogo pozdravljam do sljedećeg videa. Sigurna sam da ćete uživati u ovom desertu. Ćao!